ngicela ubheke la. All right. Akusho ukuthi lithini ndina njengabantu njenge-chaos ekhona lapha libiziwe lihlaliswa limiswe emzileni engaka. Kunzima kakhulu ngoba ngithi thina bathe singene nabathe ngene ngo4 kodwa still abaka 2 o'clock banamhlanje abayizolo baqala ukungena bona akulanto ehamba kahle. Kuthatha isikhathi nganathi umuntu amelayini lengaka uzayefika le njalo bazothina emsebenzini ngoba bekunikeza isikhathi namhlanje mawasangena. Kuzoba nzima ukuthi ngicele futhi kusasa namhlanje kumele kuphelele lapha namhla. Kusasa ke kuzoba nzima kumina ukuthi ngizothini ke ngiyecela futhi cha ngeke ngikwenze lokho. Bona mabe sibikela thina bezindaba bathi nje umuntu uhamba kahle akuna problem lina lithatha kahle izinto liyakuvuma yini makunje? Asikuvumi lokho akulanto ehamba kahle la. Akulanto ehamba kahle ngabe kuthiwa kuhamba kahle izinto ngabe khona manje abangene ababuye namhlanje ngo9 ngabe bangene abakangeni namanje. Sithini isikhalazo senu lina njengabantu abasizwa lapha sifuna kwenzakaleni? Thina sifuna kugcwala abantu babe khona abaphakathi ukwenzela ukuthi mina ngiwathwa ngingene ngo12 ngo12 kuloko kumele ngingene ngempela phakathi.